President Confederation of Khasi Jantian Garo People FKJGP ba Dundee Khongsit ulalet ya kendu ya chairman ka Meghalaya Public Service Commission ban keli perthau ya ka jingsuki ban khot interview ya ki kam sarkar ki balalan ya ki balapan benapai ba bat khot application labun benai menta. Chairman ke MPSC ula batai bana kadau balabun ki samna ki bala terwa terekam ka shimpor namar yakat kani ka kamba ka ban keta ya kalawe jeng ki samla ladai ban le janai khnang ban mi ganu ka jingwit jingwa hakiru kom terekam na kaliang uba Dundee Khongsit ula ai jingmut u chairman ban penrap rangkat da ka video recording hakapor ba penong ya ki personal interview khnang ban wanra ya ka jinghun jrut na kaliang ki samla watkam bat kan wenglut ya ka jing artatin baro na kaliang chairman umpat ai kanu ka jubab halor ka jing ajing mut namar ki don bon ki jinat ke bayadai bat kani ka jing terwa yang ba kaslam ka din nakada ba kami itu ka order mo na high court ba di ba kaliang roster te wala kata makaliang jang iru yung persyang iban ne hamstat ya kani de ndai ni uswa ang kentu namar kadau na try pinda kali ne i ang makislam kita department pa bat penpoy kita ki advertisement sakani ka office re nakaliang jang yung masinyo ai ka komtekam ka step ba kain menta kita kinsa syong saya pakat yang mereka suggestion kali ba biang ini nama mara ataka transparency pak confidence yaki nong apply kam da kalong kumta da kalong ba chief minister dar ka jing klik nama value hakapakot hi kalong ba ki kamram kali ban sarkar ngab de ngi sang balang ya kata di company bawan hang ni her kini kendu sino kinlik sino kendal ti yang ni kendu ngi sang balang bat ngi sang balang ni bersih ngi haban let ban kendu ti company ba kamu noru hideban tap ikibri ku ni prapon sisma kejulong umtai den re pat lada ni kwa ba tang lagi lawan sangi ngin sasim yang tak isu lagi kwa ba lingma kan ka state employment policy government kan frame apa kan ya kini ki rules kini ki provision mo bahkan sekulip khat saporo kita tenat kiba la an aikam ajam kan ada kini private sector ne ki public sector